chapa ya le tua. Ia tria o tau e ri. O tau a wauna e ri. Ia tria o tau ia teia. Many times I do forget everything that you have meant. Oh, thank you, Lord.
know you're showing me. You were there when I was down, and now you comfort me. Your love is so amazing. Oh, it changed me. Here I am, with all I have. Raise my hands to worship you. I want to say thank you. Oh, thank you for everything, for who you are. You cover me, you touch my heart. I want to say thank you. Oh, thank you. Oh, Sunday, Fama, Wanana, Tialavea, Tialavea, Yesu, and Fafatai. Ilo, Alofa, Imea, Uma, Ua, and Fire, Wana, Alofa, one more, Yesu, and Fafatai. Ilo, Alofa, Yesu, and Fafatai. Ilo, Alofa. Victorina e Maria le tua sa Victorina lea le tua ia sina ni fusu watato tau sana maona na saunia lea na tua ia tifisi fatto sena ole tinatia come ya sieni di bo ole manaona ole tinamtua ya Katerina Thompson na tuivu matitalo The reading of God's holy word. Our scripture reading is taken from the Gospel of St. John, chapter 2. I shall read from verse 1 to verse 11. From the Gospel of St. John, chapter 2, verse 1 to verse 11. Let us hear the word of God. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used for the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jar with water." So they filled them to the brim. Then he took them. He told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." This, the first of his miraculous signs, Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. Ia tūmaua tupea ona le inga ia te ia, me whamanu, ma le whane tanga nei, e o le whawau lawa,
Amen. Mari kaya ang sa iyo matubo umalim ulapya. Umato kaya kulkulo man. Matu palimayay matabat ni paling tanaya mato. Yeso dito sila pamaya pero ay sila pia mato ilaw dito man. Paman niya mato ay matamasani o may mato. Pada ko ay nabatas sa tayo monong si Kupo na umay mato nilay kuwas ulit yung pagkat. Paman niya mato, tamaman mato na urong tawsiyan nila mamoy. Kung mapanaw sa mo, papaaw nilay kuwas na lang ito. Daw sila lang pamaliluto na walang malayang magulit. May sila mato, pati ang mawawala. Nato orang sumat pakai banyak umur maklum. Siapa maklum aja nak mau lias. Ayat cepat tahu lain doa ini tu. Mau ayat mandiu dia bukan. Paman dia mau dia masuk kasih. Ayat saya mau pun dia sini ayat dia kita saya ini mandi. Jauh sini dia mau meneluk pemakan. Ayat dia boleh masuk kan. Tapi boleh masuk ke mama tu tu. Walau ada sulit, kalau tuan bete awak nak memang itu. Kalau tuan awak itu mau dia mandi maya boleh masuk. Jadi baru jauh kamu dia tuan itu kan. Mau mana isi dia yang malu mau itu mak. Dia itu orang yang siap. Pamannya ya jadi, yon itu mentinggal oleh orang pencari. Ya Pak ya dia itu apa ya jadi sesuatu yang dibuat itu kan sesuatu yang dia teman pandang mau dia itu jadi itu apa dia mau dia mana dia ada kuai orang dia itu lah orang dia kuai masuk kan lama dia masuk malam dia Orang nak biasa sama aku pada ini cara di mana aku tu, ada suatu di mana ini sahaja. Sahaja kita menurut mangga, ini yang mana tak cari suatu bagi amat itu. Macam mama tu tidak mampu cara itu. Macam dua ini aku menjadi membatas baik itu mah. Jadi pun istana oleh pernah macamnya apa orang yang awal dia rumah itu orang yang jadi ini selain saya ada rumah ada itu wah ini orang tas wah teman wah ini ada cari pacar semua orang dia wah baik banyak iman. Yes, kan pun pasti lewat dia nak senang. Carson. Macam ni mana sudah baca orang tak orang macam. Oh, itu maya ni. Satu tina baca semua rumah. Sahabat itu dia. Satu rumah, dia satu rumah. Orang tengah caya jadi, ada baik boleh mak makiani jadi, orang tengah tu muncul, pasar jauh jadi, pasar dari tuan pasar jauh jadi, macam nona tu tahu, nona
Pasa te lo ina. Pasa le ina o ia le pare kuti. Pasa te lo ina. Ma batu e lo ma pa. Ma batu e lo ia le ma. Satu pa te jani se ne ko ma lo ma ia. Satu pa o ile ma di ma le. Ya satu kina pa ta sida ia ma le di ni ba ya. Ya le tuai le se la ma ma fruta. Ya pai mau na pa ga o lu ta pai mau na de te di ni o te a ni no mau ai ka ni no mai ya no ma lu pa tai ni la ma ga ai pai po ya om ai pa la pa mai da no va ku ni o ma ku o ya Tama pa iya. Yesu Kristo mata uli mata fa. Ai mai se dela pa iya lo mata so so. Mama lunga ne o fi vai la o fi. Ai o tu mo la ni ma la ni mo ma o yo mata tama. Tama la o fi. Maju Tama dia tuai. Oi, oi lo fua Maria lo famuti mati. Te ngesi lo sa lo mau no mai mo matu dia. Ai liuri wa mai o funa. Si o matu fala te la tatu lumo. Ya le matu ta sa lo fatu si. Ya tuai. Ono mato moni mami na pia. Le moni man fama moni o lo lofa. Yo mato ai na uma tatu tas. Ya tuai. Ai panga. O i mato e zanata tu mi se mama sa. Tele o mato fale tonu o mato ri ato tu. I lumo si na fanga la fio. Ia le tua whamangaro i a te matua. Whamangaro i a te matua le tua. O le moni ma whamaoni le matua wola whatu tua i a te koe. O le nā o le moni ai koe i whamaoni le matua wola tau tua mai la kaunga i la whiamu na ngari. Le atu mai. Whamangaro o matua tanata. Mongo pia o matu tangata i roto maanganga whamawa lumu. Mongo pia o matu roto maanganga i roto whasa siri le tuai i o matu wā ai mo matu roto taituta. Ai siri ai le matu wā mala i o yoto. Whamangaro i atu matu. Whamangaro i atu i o matu tangata. Ko matu lutu ia lea ngā ali lea. Te lo taini matu te wā ngā lea loka whamangaro i ati matu. Whamangaro i ati matu le tuai. Te leo mea o matu te mana tunatu i ai le tuai. Manatu lava matu le sao matunu mea uma matu te whai. Si sele huma si whamangaro. Whamangaro le tua i ati mātuni. Ona na mātu le sa mwhai. E tu sai malau pumoni malawami e tonu. Pia ona e keta la iai ati mātuni. E apo kua iai ati mātuni. E mātu whai le ati. Le alo whawhai. Le tua whamangaro i ati mātuni. Ona na mātu le susui na mawhai tau o whio maka ia i ati. Aua, e ao matatau i a te mātou e mātou whai tau. Na sue i a i asu i asu. O le nā mātou te maua ai o kumoni. Mai lau e whio e au na mātou sawa mai ai e tusa mo e whio. E atua, mātou wha. E se lau e whio le atua.
Ona o i mātou o i mātou. A whai o mātou tiute i o mātou whanau. E ao na mātou. Tau tala o whatonu i a te atu. A wala i au i sa o pangai. Tusa ai o no whanau. Mātou ti tala po i e tamai. Tala mo mātou i kai si mātou. E mātou ti māma, e mātou ti māma whale nāma. O mātou ti nāma, o mātou ti māma mātou. Nau te ringo ni ni kai sia. E o lawa i nei e mātou whanau. O i mātou i tangata tūmi si se mana sana ni atu mai. O mātou te ori lau whia whamahau i ati mātou i atu. Lene fwoi tūrahi o ngesi ki whia. Iai o mātou paina. O mai māsani i atu mai. O mātou whaita rana whata sema ni whia. A whai o iei o rātou, se mo rātou whare tūmu tūmona. Ia whaki o nei whamanau i atu rātou. Mātou te talo i atu wai, se mea o mātou te whai, te talo o mātou mutu, ka mori o mātou hini, se wali o mātou wai, hula o mātou mutu. Ai si o mātou, se atu wai o mātou roto, tono mātou roto o mātou. E mātou e atu la si na whamane ia e aroha whamau whamana i atu. Ia tuai, mātou ki na tūni e matei. O ngā mō mawhatianga e tuai. Ia maua e o mātou tangata le ngāwa atu tua. Mai sara o moni na o whio. Ai siri ai o mātou o ngāna whakatai na o whio. O mātou. Ana le se anoa le maliuti ngā o loa rukele, na e au ina mai le laro lani, maliu whaalama a lua sa kari. Lage ina o mātou tangata na sa, o e ni o mātou mātai e patu. O rea mātou te talo e le tūri, a mātai o mātou tangata. O le mātou te talo le nāre mātou sena, e tua, a whai e iei se upo o le a whia tau sai, le tau sana, a le tina o na te vai o kauna le tina. E wha atu tuaina, ma ia e wha mamamina i mātou. Tusa o le masani o le arupa le tina. O le mātou tau sana le o tina atu le mātou sena. E a nātou le suafo i e sukiriso o le mātou tiri ma mātou.
lava I lava I lena Mātou te talo e rau whio lewi ki. Mātou te manatua nisi o tamau e nei o tāwhia. Kuro o iai te tonko o whakama. Tina. Ai mese lau te rei. Lewi ia o oe o whomai o whomai. Oe o whomai whai mai a awa na. Wa vea lava lo suapa Yesu e whai ia ma vai ra au sili mo latu ta o tōna tina. Arofa, whai atu ia te ngātou. Ne ia maua e lātou ia ngāho lau whio. Maua le mālosi pāpo wina mai ana, o e le mātou tai. I ia mawhai o na toi whoki. Ma āwea lātou wena. O māloro. O na olo lava sora pa Yesu i mātou. Lewi ie, mātou te tāko mātua. Tunoa Tama Tunoa. Issue, whanau. Wāpatu inu ese. E nā lau te au na lau mātu e nai te ia wālau te rina tea. Alofa lau whio. Sosoani whamanuia ia te nātua. Me baba mau ma mātua maina. Ai iei no alofa mo o mana le Whamanuia i le ka le sia atua. Ai meise whapo tonga atua o mātou au ki ai le tulakia. Iai ro alofa malo wamane le. Whamanuia ia te nātua. Masi o lava ia mātou whanau. Leari ie, se teimi o lo mua, iai tamu whainga le nei vaenga. Ia maua i mātou uma, oe o lātou tukia maa. Mātua le. Iai lo warofa ma lo wana leia. Ese le. Lefe. Matapia. Ai ia maua i lātou umata i tō tasi lea nana mai la o whio. Ina ia whaa. Whai na lātou whaa. Kuina ai. La o whio ma whio ma whaa. Ina i ia la. Maa unia i whaa. Tonga ai. Ina i mātou lo walofa o lo wanga lea. Kuna mātou tāru lea, mana mātou wāla au lau. Te sila pia mea uma lava lea li kiri o mātou tangata tai te tas. Alofa, kua i mai ni tusa la masai. O lea no. Kuna mātou tāru lea ala lava i swafo i Yesu lea vi. Mane whaoda. Amen. Ese, lo mato te mai a langa.
vai no pau, você se gosta de mais? Dá as On the third day, a wedding took place in Cana in Galilee.
tua yaki lava mai nei tu la. Te au whāwalo, whālau atuai no fau. E a te au koi whāwalo I nei tu la. E tū atuai I stasio no māku tūo no tātou. Se whākutai, o se whākuia mo no fau. Whatever he tells you, do it. And Jesus goes to where the water containers are. Build the charge with water.
Wi-Fi no mai kan Galilea mawari mai ai no na mamali ona whaatu tuai leo na so'o nyati. What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory, and his disciples believed in him. Yes, yeah, right, that's part. I failed to see the actual days. Did you enjoy the performance? Yes. I failed to see the actual days. Yes, I matter in our profit to win and men. See, Mr. Liverpool, did you see anything special about it? Anything that you can recall? Rose? A little man, very good. Yes, it's here. The mais and the matamofia was a nephew fiat. Nothing. Oh, I'm really on the way now. Oh, you mean on the way now? Yeah. I have to see them tonight, isn't there? Of I don't know. They love to see how much a man for the nephew fiat. Paraphrasing, the Samoan saying goes like this. When the flock of birds, of Famusina birds, return home, each return with a fish. Some return with big fish, some others return with small fish. Perhaps some return with no fish. Talanai masanita to. Atato was a fifia. Tatote, hey tala tatote. Mere tatote metuim. O talabi. O mere o pole mak o vale tata. These are the concerns in life. Leina lena mo in the day. This is a celebration. Celebration of two people coming together. They feast. They were so happy. The celebration goes on for a whole week. 7 days. Everybody was happy. Wine is a symbol of blessing. They drank wine. There was plenty of food. The problem arose. The problem in the wedding was the wine ran out. Well, they said, wait. Otalaye abema fai tionga. Ise tawa fianga pa fai. So se tawa fianga na mai fai tatu tu. E fa pe foi se tu. Alelei papela lea. Tiene nyai. Io vi sui papel, esse maneio lá ele e esse maneio peado maneira. Então a fia não.
Ai fu tala fare di lei tanto fatto niente. Ale troppo lana. Ia per la ma. Ai ala trova lei matto, lei troppo mi ai. Ah. Wa ai si vai mai. Ai o ai se lei na. Tala na tala fanno no. Awan fai tionga tego. Fai tionga lana, me troppo le fa per dona. Wow, lees je win. Lees je win. De concern na Maria. Melaman na sa ko na Maria. Tatialata. Ayo te manat. It's tawa na yedi me tawa tato te mantuima. E fai ma o ma tato sui forma tato wa. Wa lees je win. O me na o talani. A faz tato filho. E mua ma fo pe lama. A wa ale lama. Ya. E fai ma luma lai. E fai ma foi idioma. Fai ma foi idioma. Le mela na sa ta fai ma lia. Sua se fo. E sua se fo. Ne me wa ane tala. E tona ia fai pe tona. Se tala e falu mai nai na ima. A nese le mai fo le ala fa lo falu. How can she provide a cover up for the problem? Wala na wa Yesu ya ma Yesu. Jesus de momo mai. Wala sa na to wi. Laisa na tu. Wala Yesu ya Maria lontina funai. La salam na yaja. Salam na yaja. Dele yo lo tuas. My time has not yet come. Wala le wingo fitri na Yesu. Wala le wingo fitri na Yesu. Jesus was concerned about the spiritual aspect of life. Maria like poor nai vafia right not. Me tupu tato so fuono tato gola ya soma. E fai ma fala me lave ya tato. E le nino ya tato. Pe pon sai ya tato. E me sino no tao. Longa. La lo mo tale Yesu. My hour has not yet come. Woman, why do you involve me? Am fire Yesu la no. Fa nga Yesu la no. Tawa twailo ntina. Me tawa na sa wai. Now we na mai wi ntima. Oye lan. There was a purpose in life for him. His mission was to save man. To save man. Samuel Maliu. Tom yola tangata mayana sa. And they were married tangata. More fear blessings. For more fear blessings. Our married tangata na blessing. Ele mele tu pleta tu ni teos. O ma fo fa o ei. E fa pe na fo ya wisi. Ni stenyo na ya tau. Le na mai bless. Man tu me alo. Ai na le na fo wa ni alo fa yeti. A tu ya Yesu ya Maria. I am Jesus. I was sent by my Father to save humankind, to save humanity from sin. Metanata wapau, wapelas. Esele, maneo mai na vida na oi fatumu vai. There were six jars. They all know by mouth. 30 gallons each. John's food are
Afatele se la what's food current. 180 gallons. The servants went back and forth between the wells and the jars to fill them up with water. 180 gallons. I don't know how many times they went. I don't know how long it took them to fill the jars. But they obeyed. They obeyed. They obeyed. A tono foi na esse sina. Al wolfapel, ia wafo ni mefo. No style na style tanate. Au ona ina fatu mo. No style a tono na esse time no so lato na buena le safa. Why all this? No more wine, and here we are carrying water. What is this? Daarvoor is niet meer voor. Ele bene leo ya na masang tatu fa mo ye. Telote. Fatu a tan ton la we no fa lo mo sa mama. The master. When the master said, "Wow, this is good wine. This is good wine." That is what they believed. That is what they believed about the power of Jesus. The power of Jesus. It's a reminder for all of us. When we have the blessings, remember the one who gave the blessings. There are many more gifts and blessings from God. And give you in many ways. Atato fano nofo. I want you to tato fano non tato salfani. God knows who you are. God knows everything. He's aware of the hardship you're going through. Eteleona wana. If I'm here, my yato. If I'm here, my yato. I'll say, "Oh, tato." Nei lama so ifuanga o tato tamu fai. Tato tamu fai tato tola. But there are many challenges. E telefafita uli e bitabina tato. Dola ona, you have to work. Work at it not every day, not today, not just today, but today, tomorrow, and on until you die. You serve the Lord by working. Tele la fome. Tele me fai le calesia. Tele family nights. La fome al tablama. The love for fighting. I went out to the far by. I went out to the far by. Don't let them stop you. Because I will find a very man this away. Because God's aware of it. There are many more blessings out there. God knows, gives you what you need. What you need. In our liu, mawara, liu, wainale, narile, vailesa, vailvame. It proves that God meets our need. Ele mata ele need or the power of my fight people. If you also win our wani matana, in there matana, I didn't find. There was plenty of wine. I mata. Wow. That told us. There are so many Muria. Kamera wa fama o siero la tu bola ton. O Yesu la no le si. Mo inte ton mo. Ai man we do it. Man we do it. Au fama o siero la tu bola ton. You know what I fa lo na fa.
mai whai longa mo whai ele. Sa wama tawa mo tato. Na wama tawa mo tato. Tene na luena tato ki whai. Whai ro tato wola wuna. Awa te masa sa. Awa te whababai. Don't be discouraged when there are many things to be done. The walleye of a bishop, or if we not to go there of a bishop. How much time out of the world, Mafutana Tama, Mafutana Tina. Till they'll take me from them, no way. You spend time. You spend money. Yeah, this 10 years, Tunoa, is so for nothing. To manage raise your people. Sincerely, God didn't do anything. God didn't do anything. I find this out Tawa Jan Bonifal. Maybe I'm not missing it. I will not. It has John White. God will make things possible in the mind. That I found my own way. Ipese sumanta tulis.
Pastor, I said, what's July male, Falwalo, Lava Malingao, it's Hawaii. Tautala foi male fai tete. Awawa, Mawaluna Lene Fiaf. Mano foi Baba Iale. The tato mafta. Yara famo moe per tato mol mawina falanga. Ole foi tau para teitai o te faleoina stasio wangana. A olana ta performance sita. Ona lele manu tofu msialai. A foi lá na tananua ne maftanga ne fiafi. O taratoro tato moa farma o melei metaua. O tato tufi tau fao ile tua mlan pule fasoa. Awa o tato moa le fiafi. Se famanatu ma se fago. E ala mai ile fago moa le saulinga per te inai tato tato usune. O manatunatu la ile fago moa. How plenty it is with God. Little or none becomes something or much with God. Olha, tawa na e fa mo mo foi tawa de fiaf. Foi masui o nei fa poltona fa leoina na fa ftai lo suna tomate ta. Lo suna tomate tagese ma le fartua Tagilima. Ma mano foi le vai na lua. Leano au fia i ta mama tina mastua. Ma mano ya toto lo fenarena. O ta mama tina o alfana. E ta kwa e foi lo fiona ja contorina martina. E na tato le mafuta mastasio ta mama tato nu stono le vai. Ono la pusio. Al fala mo lo io to fana. O fato to dire ai unasnas. Ia e malia e talonga na ino matua no nei fiafi. Tato tu ile tua. Alo fangia la no. Aftai tele la usunga tuma marolo ma le vaina. Aftai mo mautawa. Esse foi de maneira ma le mapa ai ne fiafi. E ana esse a. Ala fia. E nei fia per. A hora fia. Ao folauta torneva isso. E toi liu muni. E a peta. Olha na foi falo no muni. E toi foi me fia. Tau la ero lua fo ai para o tato famo moi. Tau la ero tato la mona. E tato savalina neva isso. On behalf of our congregation, families and friends, those who are with us this evening, we convey our heartfelt gratitude for our message and witness, bringing to us this miracle and reminder of how God blesses and the overwhelming blessings of God that He provides for us each day of our lives. Tama faftetele. Aftai fa mo moe tina, aftai tape pena. Man wia tape na fu fo mo stoe. Hawa man foi por mau faio. Halau to vai na nei yaso. Aftai atu itina sa fe nei tapsa. E me se foi de tato tu fine sa foino to lo wina le fel na le tu. Ya me se na foi de nei fiafi. Mana ba pa ia o pa u la na ona. Tō tawina tato no mar whapoto. Au tato savalia pera neva ia Samoan whapoe. Aftai atu tato no, ma futa mai ne fiafi. Maisa tato uswa malo tau aina. E o whai tato ta poi fantasim wha maruina. Ne neva ia spia. Tau ne alofa le atua. Te ina pera o tō soifua por tato malusi. Tato moa neva ia spia.
le tele le tama ai la pe le ngama le fia le oa falenga e tato te utuina a walo lo soi fuam le tato ola mo le ni mo ataia. It is with joy that we have with us this evening a dear sister, the Deputy General Secretary of the Council for World Mission. I am humbled to introduce to our congregation here at the United Samoan Church, Ole Suifelo Tusiawa, Ole Fala Fala, Malama Mailo Licio Fontana, here for a series of meetings that we had earlier today. And we are very privileged and honored to have the Reverend Kyon Kim, please. Kyon Kim is from the Presbyterian Church of Korea. She is the former General Secretary of that national church, one of the member churches of the Council for World Mission, or CWM. We are very happy and very blessed to have you and to join in worship as we celebrate Passion and Holy Week this week. We pray God's blessings upon you as you return. She will leave us tomorrow and venture to Scotland, in Glasgow for a couple of meetings, and then to London, and then she'll return to the office back in Singapore. Take with you our prayers and blessings. Thank you very much for being with us this evening. Tato Samila Tayao i tula koe fitu. Tayao, ya, hola teina tato le vai momua. Suai le whionga te telefono sumalawao. The Tama Tunoa and Tagilima. Tomorrow we continue in our journey of Holy Week at 7 o'clock. Here we invite you to come and worship with us. To God be the glory. Thank you again, Group 2. God's blessings upon all of you. Fayatu Tama, mo le Samoan mo le familiana, me se foi fa malo. Sa e lofo le tua ia i tatu tarusia na so ataya. Ia la tatu mo le mabina foi tatu faina Tama le la tuaina. Ala tatu fai le talo. Dei ero mato tua. Foi atu la fiore fa manu mo le ina. Quando messi si e feia perno mato. Ao mato yai yo leva yaso paia. Leva yaso kokona. Ao mai ate mato. Este feia perno sili. Mato teo foi. Mato fifia. La mato tua meia. Ao mato tita. E lume mato malama le lofa ao fio. The law Cyrus Priscilla Mato Rifa Maranatha Lemo Samoan Paia Neo Fabao Fabao